Ki nyungut kirang ilakai ka Meghalaya kelawan ra burom ya ka jela Meghalaya hagaba kelala banjob ka jingilakai Ultimate Martial Art Fighting Championship kabar kabla pelong daka Kotel Yasam Miss Fitness Center men hakash potri jamang araja opsan hanongba Jairampur Changlang District ha Arunachal Pradesh. Kini ki nyungut ki samla ka Meghalaya Kyokushin Karate Association arngun daki kidai ki samla kentei bagantup ya ka samla dahun sisa kemdej kabla yo jingjob hakasan pau keji balakori katak maksiar kasamla konika timung kabala job ha kakardan kabadru keji balayo kori katak maksiar kadba kisamla shendrang ke ketup yo samla syai perkhat malai bala job ha kasamsan keji balakur gold medal usamla one borlang rempet ha kan rupo keji balakur bronze medal usamla senmas pangcho ha kan rupo keji balakur ka silver medal usamla Francis Makri ha kan nyopo keji balakur ka gold medal haga title bell baru samla Edelbert rendong sengi haga prapo keji kabelakur ya ka gold medal. Hey, kawang lima. TikTok saya dengar. Audience, are you ready? So now we are to present you the last part. Let's give a 10 round of applause. Ladies and gentlemen. Pailang sini dah. 9. Last round of the night. Weighing class about 65 kg. To the blue side, Hemanta Pahlawan from India. Best ni. Dalam ni nong Nepal. Mentah kaji ikut nak pedeng ke India ke Nepal. Oh, Francis Makri represent nak ke Meghalaya Kyokushin. OTW we opponent ikut nak po Nepal. Kena kaji ikut ngelong ke baik tanah Asia nama kaji kini bel. Aziz, kawang lima, kawang nak po lokik, saya lokik. Lapai kemud. Habis nak kemud. Kawal baik, low kick, saya low kick. Woo! Wow! Good. Oh, Karin right. Oh! Oh! Woo! Karin low kick. Karin low kick, mate. Karin low kick, mate. Karin low kick. Ah, Karin low kick, mate. Francis. Whoa! Woo! 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 Whoa! Woo! 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 Terbaik! Oh! Terbaik, okay. Oh! Whatever, full contact. Woo! Full contact में one pet player है खुद हाँ one pet player है one कवचन close distance हाँ good close distance हाँ आई बिया go good come on close distance Karawin low kick close distance oh ai biang oh ai biang
Hai biang. Ai. Woo. What happened, man? What's this? What happened? Penchan baik. Sok. Penchan baik. Woo! Penchan baik. Close distance. What pair? Oh. Woo! Good. Close distance. Woo! What pair? Lechan baik. Lechan. Attack Lechan. Lấy về chân, lạ phi. Cặp quanh là bun pin rồi lại. Jump phi. Close distance bên mà. Go on, Francis. Come on, baik, close distance dah. Oh, woo! Betul. Biang. Bak, kemudian kemurkan. Leg corner meh, close distance. Ai baik. Good. Ai biang season. Point another. Good. Ai biang. Locking ai biang. Continue. Ai biang. What happened? Come on, mate. I need. Good. Punch, mate. Punch versus. Punch versus. Turun. Close distance. I mean looking bang. Punch another. Punch another. Hey. Hey, kawang bait na apa gitu tu? Kawang bait. Yang mana? Tak, cendera.